Ovo što gledate je popularni creme brulee, ali u ovom slučaju crumble brulee, ako sam dobro rekla, a možete ga naći na kućici Šank na Adventu na Zrinjevcu. Znači, trenutno sam na Zrinjevcu, na Šank kućici. Možete probati crumble brulee, nadam se da sam dobro rekla. Znači, ovako nešto još na Adventu nisam nigdje vidjela. Dobar tek. Show. Vidite vi ovo. Topli sloj jabuka s cimetom, karamelizirani šećer kad vam zahrska. Ovo morate probati. Direkt u moje srce. Joj, ovo se lijepo dimi. Ovo je fat cheesy, kobasica u brioš pecivu. Vidite vi koliko tu ima sira. Sir je ljubav. Na Adventu još ove godine nisam pojela kobasicu. Nije onako ona klasična adventska, sočna, puna okusa. Odmah preko puta je kućica Apres Sky koja nudi sarmu, razne kobasice i jedan comfort food. Dobijete stvarno veliku porciju i ovo vam je hrana za vaše ranjeno srce. Show. A kad ste već tu, probajte i Bajadera liker s čokoladom.